Image powder me angry by quite kibiku, Tom Commander Taramnox and Kurumjari. Nasigi, Maruva powder, Mount Harriet Pu, Mount Manipur, Hainamington Kibada, Simister and Biren, na Prime Minister Narendra Modi Amade, Home Minister Amit Shah from the Tagat Pamade, no I found of Cray. Howzika see me Kudimak Punsinba, me Kudimak Nuxinaba, Hybeki politics Kimatam Haina, Toxinki and the MLA M. Rameshon High Cray. Napki additional SP Oramba. Brinda Tonausam, Lakadar 2022 gi Assembly election da Medep Organi Hana Lautokre, Lonena. Kerala gi Idukiam Sung Kotayam district Singda, Nonkan Subadagi, Mio Tramanga Sire. Hauzik Mapunga Pau Lobi Sea. Sim Minister and Birena Prime Minister Narendra Modi Amasung, Union Home Minister Amit Shah Tagatpa Nuaiba Pondok Ladun High Cray, British Colonial gi Lanpa Oidana Manipur gi Maharaj Kulasandra Masung Khongbu Punna Miyoi Kulhum Doibo Andman Itatki Kalapani Hainasu Khangnakiba Samudra question Laiba Apikpa Itat Macha Mount Headed Pu Narang Andman Masung Nicobar Island gi Konung Port Blair da Union Home Minister Amit Shahana Miam da Mount Manipur Lautokiba du State Asigi Miam gi Kwaidagi Nuaiba Nomit Oikre Wapam Sing Asi Nasi Minister Secretary Gidarbar Holder Pamusing Unabada Minister na Fondo Kibni Minister na Makata Duna Lengak na Amadi Miam na Hek Kautok Lurba Manipur gi historical Oiba Wapam Sing Union Home Minister na Fondo Kiba Asi Manipur Amadi Andaman Sung Nicobar Island Bu International Thakta Mingchet Phangmari Andaman Sung Nicobar Island All Manipur Working Journalists Union Amjuna Ihan Hana Ing Lisingani Subna Humda Itat Asdida Pawising tour Amat Satkiba Matamaduda, Union Territory Sige, Lieutenant Governor da Mount Harriet Asida, Manipur Gining Tokul Sandram Sungmaki, Kongbu, Dan Pow and Tamkiba, Mahamasida, Nixing Kubum, Amatambinaba, Matamadu, Pawising Kongset Aduna, Memorandum Pisin Kiba, Wapamso, Simister and Pondoke. Simister and Makata to the High Kibada, Marang, Union Home Minister na Ecoinedi Kaukraba, Zirbamda, Manipurgi English Sing Amaga, Sanipan Humpuni Toida, Ningto Oikiba, Narendra British Kimayak land, Sona Kiba, Wapam Pankiba do, State Asi, Masagi Constitution, de Java, State Amo Orumki Haina, Pankibasi Yam Nungai Wapamni. State Asi Masagi will Lamgi Paks our historical record legery. History Hibasi, Sendo Payaroi, Adobo, State Asi, Kalu Kuntrani, Kuntra Humdoi, Rom Labor, Asibu, Mui Krana, Asigumba record Asibu, social media da Kalum Naiba Mong the Lana, Wunaba, Honabigan Highness Minister na Piltoke. Union Lengagna, State Asigi, historical Oibasing Kangvidona, Mount Harriet Bu Mount Manipur Hainaming, one Kibasi, Namak Prime Minister, Home Minister Bu Tagatpa Fondo Ludangasinumidang, BJP Kare Carter Singna, Party Tongan Ba, Sanglen the May, Tandra Ikaikum, Woodkan Hainesu, Simisana Fondoke. Haiba Mount Manipur Kauraba Nixing Kubam Masida, Center da Sel Mateng, Pahangani, State Lengaki Makida Gisu, Mahamasida, Show Memorial Complex Sama, International Litaka Senga Chagalagadi. Mahamasida Guest House Sama Senduna, Kanagumusing na Koi Sitting with Lavis Sing, Baragi Senpam, Legang Mateng Pangani Haike. Mount Harriet in a British colonial district over Mount another chapter of Iran. Colonial look, Lore, Haina. Andaman Nicobar, Yawnamani, history of Plato said, Moshi the Mata, or we begin the Mata. Bharat Telugu, whatever Prime Minister, Amadi, Magi Makada, Union Government, Cabinet Punama, Maruena, sport to the Southern of Union Home Minister Amit Shah Asi Aina Sarkar Sigi Mihok Chingaga Amadi Manipur Miyam Punamaki Mihok Chingaga Ningai Lekina Thagat Saba Ningai Saba Punamaki Nasigi Pawin Pamaduda Deputy Minister Y. Joy Kumar, Minister Singh T.H. Setyabrata S. Rajan O. Lukhoi Amadi, and Manda Manipur Gilan Pa over Singh Imanam the Tiziliva was at Tomaso Saruyaki.
COVID-19 pandemic asida Manipur hokhiba pung kunmarida mioi lisingani ga sahumga nifuga taret COVID test tawda mioi chamaga sumna mari nawna COVID positive oiba thengnabadagi state asigi ngasigi COVID positive oibi sang sada mariga dasmik mari yauke mungpham sida mioi ani lan raikide pandemic asi sandrokpadagi ngasi phawda Manipur da mioi lakh amaga lising kunniga ni thoi satret ka kunthra ga taret COVID positive oiba thengnakhre mioi lising amaga sanipan mawdra ga taret na लाइसच्चिना मरम ओइरगा लेखिद्रे अदुगा मियोइ लाख 13 लिसिंग निफुगा माथोइ सांगा मौद्रागा मरीना कोविड टेस्ट तौख्रे कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट ओइना हौखि पुंग कुनमरीदा डिस्ट्रिक्ट असिदा हांगलिबा कोविड टेस्ट तौफमसिंगदा मियोइ कुनगा मरी टेस्ट तौबदा मियोइ आमा कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनखे मियोइ सिंग अदु लेंगाक सलाइबा कोविड टेस्ट तौफमदा मियोइ 13 जीवन हॉस्पिटल अमदी इमा हॉस्पिटल दा मियोइ मरी टेस्ट तौखिबने मरीदा मियोइ आमा इमा हॉस्पिटल दा पॉजिटिव ओइबा थेंगनखिबने हाइना डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर कक्सिंग डॉक्टर केशो सिंहा मरंग थेम दगी फंगबा रिपोर्ट अमन हाइरे मालेम पुंबगी ओइना कोविड पॉजिटिव केस कोटी कुनगा मरी लाख 13 लिसिंग याखै निथोइ चाम हुमफु तरुक सुरे मसिगी मनुंगदा मियोइ लाख निफु मापन लिसिंग 13 चातुक निफु माथोइना लैगिद्रे अमदी मियोइ कोटी कुनगा माथोइ लाख मरफु मरी लिसिंग मरफु मरी सामरी 13 नारमबदगी फरखरे पैंडेमिक असिदा मालेम मनुंगदा पॉजिटिव केस ख्वाइदगी वांग लेबाक असे यूएसए न ओइरे लेबाक असिदा मियोइ कोटी मरी लाख यांखैगा 13 लिसिंग हुमरा मरी चाम हुमरा मंगा कोविड पॉजिटिव ओइख्रे इंडिया ना पॉजिटिव केस कोटी अहुंगा लाख निफु लिसिंग यांखुबु 13 सात्रेट का 13 थेंगनदुना अनिसुबा अमदी ब्राजील ना केस कोटी अनि लाख 13 लिसिंग कुंथागा 9 सात्रेट कुनगा 13 थेंगनदुना अहुम सुबदा लेरी इंडिया की ओइनदे महाराष्ट्र ना कोविड पॉजिटिव केस लाख हुंबुगा मंगा लिसिंग मरफु मापन जमापन गा मरफु निथोइ थेंगनदुना अहानबदा पॉजिटिव केस मसिंग याम्बा स्टेट ओइरी केरला ना केस लाख निफुगा निपान लिसिंग निफुगा तरुक चात्रेट का हुंबुगा तरुक थेंगदुना अनिसुबा अमदे कर्नाटका ना केस लाख कुनगा मापन लिसिंग मरफुगा हुमदोइ चामगा कुंथामदोइ थेंगदुना अहुम सुबदा लैरी कम्युनिस्ट ओइसनु कांग्रेस ओइसनु पॉलिटिकल पार्टी खुरिंगमकी मागी फजबा इडियोलॉजी लेजबा पार्टी ngaktane matamgi matung ina onduna lakpada ngasidi बीजेपी की इडियोलॉजी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म मतम लाकबनी बीजेपी की इडियोलॉजी की मतुंग इन्ना मी खुदिंगमक पुनसिनबा मी खुदिंगमक नुक्सिनबा हाइबगी पॉलिटिक्स की मतम अदुनी हाइना मयांगलंबम रामेश्वर एमएलए कक्सिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ना ngasi phongdoklai ngasi कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल की वार्ड नंबर 8 की मनुंगदा लेबा इंडियन नेशनल कांग्रेस अमसोंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थौमी पुन्ना मियोय यांखैना बीजेपी दा संगलपगी हराव तायमना ओकपगी थरमदा मयांगलम रामेश्वर एमएलए कक्सिंग एसिना वखमसी फोंदोखिबनी कक्सिंग निथौलेकाइदा पांथोखिबा थरम अदुदा मयांगलम रामेश्वर मखाता दुन हाई अखोइगी लेहौरिबा इसाई सुसिंगबु निथिना सेंबिदुना तुंगी युमबिरेल ओइगदौरिबा मखोइना हिंजा हौनबा खुनाई असिदा सखोत थौरांग गी थबक कया अमा तौबिरंबा मथौ तारी सेंगत सागत कदबा कया मथौ तारबनिना मरम ताबना मरम ओइरगा सेंटर दा बीजेपी ना लेंगा लेबनिना मणिपुर दसु बीजेपी लेंगा अमुक हन्ना लाकनबा अमसोंग कक्सिंग एसी दसु बीजेपी की मिहुत अमा ओइरिबा महाकु लेंगा असिदा मखाताना अमुक याहन बिउ तेन खरबा था तरेत का तरेत निपालोम असिदा महाकना कक्सिंग एसी असिदा सेंगत सागत लिबा थबकसिंग असि मखाताना अमुक हेना सेंगत सागतपा ngамजननबा महाकु अमुक हन्ना एमएलए ओहन बिहाइनसु महाक फोंदोकी ngasi thromaduda nowna BJP da sangla khurba singbu MLA Rameshwarna legan phi amam yan biduna ikai khumnaba utke integral humanism mi khudingmaku punsinba mi khudingmaku nungsinaba haibagi adumba rajniti gi matamdu yore karigi damakta punsin gadawri guno hairagati tungda legodoriba kogi saisu tungi yumbi oigadoriba nahasing asi sembiraga makoina hinghogadoriba society asida development amadi sokhat thorangi thubuk mayam ama tawbung ngamnabgi damakta ne ngasi koina kunsili husi Swaragi hanba youth festival ngasi youth club swarana senduna peace harmony and development through realization haiba team da pangthokre festival sigi mapung oiba thoram de YC swara amadi yaisa FC kaksing ani gi marakta friendly football match sanaban oiki football match adu da natana first India Progressive Cup Open National Taekwondo Championship 2021 da gold medal phalkarbi MD Sahil Khan Elias Kuki Apokpi
मोमिना अरिबम एलाइस थोइबीबु ओकपगी थरमसु पांगथोके अमदी थरंगी मनुंगसना तोंगान तोंगानबा टैलेंट शो सिंगसु उटके ngasi थरम अदुदा कक्सिंग एसी एमएलए एम रामेश्वर सिंहना चीफ गेस्ट अमदी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की उपाध्यक्ष एमडी नजीमुद्दीन ना प्रेसिडेंट ओइबगे लोइना अतै सकनाइबा मिय क्यासु दाइस फमके कक्सिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की पोलिंग स्टेशन 37/14 अमसुंग 37/15 द लैरिबा अहल ओरिबा सिंह लुखराबी सिंह अमदी हक्सांगी फिबम मिमानबर सिंह अमसुंग सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंह दा हाना कक्सिंग एसी की एमएलए ओरंबा यंखम सुचंद्रना ngamjaba achamba kudol potpiduna thonijaba amadi ikai khumnabagi throm pangthokre loinana lakadriba 33 suba manipur legislative assembly की election की matang da khanane nebagi mifam ama kaksing me lekai ban khong pareng da leiba YG Kumar yum da pangthokre polling number 37/14 abadi 37/15 की polling committee na sinduna pangthokiba throm adura ex MLA yangkhom surchandra makhata aduna hai magna sahi 36 makhai कक्सिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा कक्सिंग मियाम की दमक पाइखत नंबर थबक थरम सिंह मियाम दा नहौना पाउदम लदुना महाकी ममांग दा एमएलए ओरंब सिंह ना कक्सिंग एसी की दमक दा पाइखत पांगनुम दबा थबक थरम सिंह उरुबदा कक्सिंग एसी एसी बु सखुत हंदबा यादे हाइदुना डीसी ओइबदगी फम थादोक्तुना महांगना वोट लेपखिबनी हंदक महांगना पार्टी अमदगी अमदा सोंथोक सोंसिन तौरुबा अदुसु कक्सिंग दगी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुखिदनबगिदमक तौखिबनी हाइबगा लोइना महाकु अमुखना कक्सिंग एसी की मियाम की मिहुत ओइना थागतपियो हाइखे अइना डीसी तो बोर्ड कोनी से कपगा इफुट पाल खामगते नंग चोक फजब फमम पालगा करम हैन नंग असि थादोगा नंग एमएलए लेबुदोइना अदुइसि मयाम की दन नुसिबद सिंग कोइ खंगे इबनो हमना सिंग कोइ खंगे डीसी रु थादोगा इफुट थोरते कक्सिंग खलगा इ मसली मयाम हैजे तौदोया ngasi pangthokhiba mifam aduda hana kaksing municipal council ki chairperson oramba Naurem Sanjit Kumar hana councilor oramba P Sanahal KAS Radhamani Kananbala Irengban GP ki hana pradhan oramba TH Inaukcha amadi laikai dugi masak naraba miyo kyasu saruk yakhe Sorada Jim Mai amadi Memorial Park ama semlagani amasung matam gi oiba sakhut thorang सु पाइखत लगनी हाइना कक्सिंग केंद्र की INC की इंटेंडिंग कैंडिडेट सोशल वर्कर यंगकोम नीलचंद्र फोंदोक्रे वाफम असि कक्सिंग एसी की मनुंग चन लेबा सोरा मखा द लेबा लिन सिकप फावा लायंग लेबा MD रहमत एलेस कबिराज म्यामना लिन माइबा हाइना खंगनबा महाकी मफमदा टॉयलेट अमा सादुना माइबदा अमदी महाकी पेशेंट सिंग दा खुसिनबगी थरमदा वाफम असि नीलचंद्र फोंदोखिबनी थरम अदुदा सोरागी ओइबा सखुत थौरांगी मरमदा सोरागी खुजा सिंह अमदी यूथ सिंह मीटिंग अमसु पांगथोखे यंखोम नीलचंद्र मखा ट्रादन हाई डेवलपमेंट की मतंगदा सोरादा पाइखत पयाबा थबक कया अम लई सोरागी खुजा सिंह नसु बाजार की अमदी लंबी की मई की असिना सिंह कया अमा ताकपिरई अदुबु मुन्ना खंदरबा मतुंगदा ख्वाइदगी अहानबा प्रायोरिटी पिगदबसी हौजिक अखोइना लैबा कबिराज म्यामना लिनमाइबा हाइरगा खंगरिबा मफम असिदा टॉयलेट साबा असिना ओइरी थबक असिमक्ति इलेक्शन दा कंटेस्ट तौद्रबसु सेमगदबा यामना तंगाई फदबा थबक अमनी मरमदी मफम असि हॉस्पिटल गुमना फजना मी कया अमा ट्रीटमेंट पीरिबा मफमनी अदुगा मतम की मतुंग इना पेशेंट कया अमसु मफम असिदा लई मफम असिदसु मियाम की सेवा तौदुना लैबनिना मफम असिदा टॉयलेट मतिक चाबा अमा लैबा हाइबसी तंगाई फदे मरम असिना टॉयलेट साबगी वाफम असि हेक हौदरोपगा नुमित हुमनी सुबदा पोट चै थाददुना वाक होनखिबनी ngasiदी साबा लोइसिनदुना लिन माइबगी मफमदा अमदी पेशेंट सिंग मफमदा टॉयलेट असि खुसिनजबनी हाइके थ्रम अदुदा ब्लॉक कांग्रेस कमिटी कक्सिंग गी प्रेसिडेंट KSSC बहल सेक्रेटरी एल ब्रोजेन कक्सिंग महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट पिशक एक्स काउंसिलर M इनाखुनबी एक्स काउंसिलर Y राजेंद्र मदी लॉइस की सेक्रेटरी वरंबा KS रंजनसु सरुयाखे इंडिया की लाइबक्ति मणिपुर की लाइबक कक्चिंग की लाइबक सोरा की लाइबक्ति यूथ सिंग लेपदम अन यूथ सिंग सी हक्चांग फानबा मोय तिंग तिंग लाउना मथौ तो हनबा अफबा चिंचाक चाहनबा मथौ ताई अदुना हक्चांग फनगाई दाउंते द करी तौसिगे हाय मतन जिम ममा साबसी हम दरकार ले यूथ सिंग होदोक पिरकपनी अदुना हाइदगी अहानबदा फर्स्ट प्रायोरिटी द हेक इलेक्शन सी करिमा माय पागदी अचौबा जिम ममा सोरा योने साबसे सासी हाबजे वासक चगनी
lamjing mera hain mingthon ba social development organization asina sinduna India na British ki loilam lenga tagi ningtama phangkiba sahi humdra ga manga subagi azadi ka amrit mahotsav ki palan thoram organization asigi Punjab palumda leiba hana SSB complex warma gi mafam da pangthokre thoram da Writers Association Kakching gi advisor retired ZAO P Nimai lamjing mera Kakching gi president SS Joychandra amadi Kakching Higher Secondary School gi senior lecturer and Sunita Devi na matangsina athobe mitunglen thoram mapu amadi akhana mitungena saru yakhe Kakching City Block ki makhada leiba Kairak Gram Panchayat ki Kairak Gram Panchayat na Kairak Khongnang Lekai amadi Kairak Mamang Lekai ani gi marakta Sengmai Turel gi mathakta saba yot ki thong amang asi Gram Panchayat asigi pradhan Elangbam Ongbi Shanti Leimana sangha khre sangha gi throm aduda Waugai Kairak Jila Parishad member Mayengbam Jayant Kumar Kairak Gram Panchayat ki Upapradhan Yumnam Ratan Kumar atai ward member Singh GP asigi Panchayat Secretary RK Roshan atai miyo kya susar yakhe English singaniga sumna try panda Sandal ADC chairman oramba Lukosoi Jaudagi Yamlaba drug phaba gi case ka mari leinana paw singi headline sing da yaukhibe Manipur police ki nupi officer Brinda Thanawjam mathang sahi 2022 da pangthok kadariba General Assembly election da Yashkul AC dagi mirep oina chongthoklagani haina miyam da lauthokre mahakna mikhal da mirep oigani haibi wafam ase ngasi mahaki mayum manaki hicham yaisam pat da pangthokpa miyam gi pham amna lauthokkhibani hanagi nap ki assistant SP asina mahaki supporter singaroina mifam adu lorba matungda mahaki mayum dagi bike rally ama sanam honaki adubu mari leinaba district administration dagi ayaba lawdabna police ki team na mahaki yum gi thongal da thatuna thamki Masih mungkin ada bagi strike saya pun kadai wang nasi pun mahu uji mudah nak lewat apa ni. Sini isu mereka masih ada hayat masih namun mereka yang tunggu jalan itu boleh. Sini sini pun lapar pun sini lewat isu mereka masih kalau mahai nak tina dulu hayat bagi kan itu muslims. Ada sini pun sini prominent executive ada lewat position kita lagi as legislature mana sama kan sini as an elected representative afaga policy afaga governance afaga law state legislature lagi sama kan ai siam na ai aru bithana ai ge ngam bangkal amasung thona putho ai masih legislature ai kitang reformation amasung changes purpang ngamra hai na ai hona jagi hai na ai masih yastur ke lagi upcoming 12th state assembly elections ai fight to hai na decision log se Kakching High School 1984 metric base ki mahiroi singna Kakching gi maruiba lambi sing yauna Sandel district ki saruk kharda hadak sahi gi International Day for Eradication of Poverty gi thamliba team building forward together ending persistent poverty respecting all people and our planet kamari leinaba black card sing paiduna cycle rally am pangthokre Kakching Irabot Park tagi hauruga mafam aduda amuk loisin khiba cycle rally aduga mari leinana loop asigi president Sri Naurem Munan Maiteina pamusing da phonglo khibada lairaba haibasiga haksang phaba amadi aphaba environment ka tatna thanaba yadraba mari leinai haujik malemda climate change na maram oiduna universe asida amat ngairba jiba panbana hingba ngamba Prithvi asida lairiba jiba singda khamthengna awa saitheng pirare nongmagi hengalakliba misingi darkar oiba sing pidaba honabada minute amada hectare amadagi henba forest sing kokthokle sahi amada mioi taragi oxygen piba ngamba u pambi million aniga dasmik yankhairom nong kangdana yanthekli haina hongdokki Sinjakta mipal tangdaba amasung akoibagi phibam ngakpa haiba thimda yumpham oiduna International Peace and Social Advancement IPSA Thawal branch na IPSA head office ki mieng makhada Thawal gi akoibada leiba tongan ba club amadi laikai singi kuthangda yokchak pambi lising songrom yenthokpagi throm Thawal bamon laikai da leiba Jupiter Club ground na pangdokre ngasi gi throm da IPSA head office ki maru oiba thomi sing yauna Thawal Municipal Council ki ex councillor member kharasok yakhi thorum gi nungi oiba warol pirna IPSA Thawal branch ki vice president Laimujam Pratap Singhana haikibda aikoi kaithrakliba khal sing ngaktuna thambagi tangai fadaba laibdagi
लेबगी मथक्ता सिंजाक मिपाल तांगदब लमदम अमा ओइनबा होनगदबनी इसाने इसाबु थबक पिजबत नतना सेमिटलोनदा खरद ओइबसु फगतपा ngमगदरा खनबदगी ngasiगी yongchak pambi sing asi yenthokjabani makha tana tongan tongan ba chana thaknabada maru oiba polam sing miyamda pinabagi sem sare hainasu phongdokhi Ningol khut Manipur ge ahumlak suba sahi mapok kumon thoram amasung tongan tongan ba mana sing lanthokpagi thoram ama ngasi Korirol sanglen wangjing da pangthokre ngasi lanthokhiba mana amasung mana phangkhiba miyoi sing adudi mathang sina Kori Laima Henthoi mana da konsam Nayabati amasung Mairangthem Nilakumari na punna phangminakhi thoksom ningol Kundong bam ongbi gunamani laimadana demjaningai oirba khaidem pramodini niksing mana lathokhi aduga haikam sawgi sonet sereng nupi gi mapokta yumnam kainhal ai ihul mana danthokhi mana singasida sel sakhangse amasung lingan pising yauri Trainthoi suba Manipur Bidhan Sabha Mikhal Nakshilakpaga Loinana Wangkhem Kendra gi oina BJP gi intending candidate oiba social worker Kharibam Jiban Singh gi election management committee nu sinduna ngarang kendra sigi manung chanba Yaripok Huidrom Laikai polling station 32/17 gi oiba booth level mifam pangthokre mifam duda social worker Kharibam Jiban na phonokibada Wangkhem Kendra asi issue kaya na thallaba lamdam ama oire hiram khudingda award pa soiba amadi pendabna thallaba lamdam ama oire punamak asibu sumthoknaba amadi Chakut palamdam ama puraknaba amata ngairba upaidi prajagi khutta leire lakadaba general election asida miyamna lamdam masigi yaiphanaba yenglaga afaba sumba mirep khanbiu haiki Ketrigaon AC manung chana leiba 4/22 Ketri Bengun awang lekai da leiba Praja Singh ngasi sahi mari makhai pharba phawwa kendra asigi MLA Nahakpam Indrajitna hanna yengbidana phibam Pangpham thokpa sarkar gi sakthung amata phanghandaba ase laibak thibani hiram asida athuba matamda miyeng changbiduna khudong chadaba sing ase yengbiraga phangpham thokpa sakthung sing phanganbiu haina 4/22 ward ki member Nuksana Begum gi Mapuraba Youth Progressive Organization gina founder secretary oiba MD Rafi Khan na ngasi Khetri Bengun awang lekai da leiba mahaki yumda pangthokpa pawgoi phamam da phongdokre Mahang makha taduna laikai asida all age pension widow pension phangdaba kamarum daiba si phanganbiu haiduna MLA gi mafamda che oina pisanba amadi wahai oina hajin hairo phawwa ngasi phawwa thabak oina amata packet pidri napsa amadi CMHT gi cardsu pibiu hairubasu amata sabidre kombire lokol lomdagi tarakpa isingsu Naharuki Khong the Taduna low Nitina Panba Yaramba Adusu, Hauzik Lady Khong as he Kaihana Wangba, Madamna low with the Awabaka, Mayoknere, Haiba Kudung Sadabakaya, see Mediagi, Kutang the Utuna Hira Power, Emelena, Emily Makadigi, Responsamata, Pirapagi Mauta, Media Sing the Wina, Semalu Haibo, Wahi Sinner, Basi, Mapimapa Ama Webegi, Wahina, Wata Nati Haina, Mahan Pondoki. Kerala gi Idukki amasung Kottayam district singda nongkan haithabdagi landslide thokna miyoi 35 sire Sabarari Mala temple da Lord Ayappa khurumba lakpa devotee sing asi amasung hayeng laktana ba khamhan kre hairi ayuk thilamadi numidang chuppa nong sukhi adumainamak ichau thokpamakti laikide Union Home Minister Amit Shah na haikibda Kerala gi mafam kaya gi phibam Yangshili piba yaba mateng punamak center na pigani mi kanana gidamak NDRF team sing mapamadu thakre punamak pu asoyangam thoktana ba isor khurumjari haike semester Pinarai Bijayanna awang thaki meeting ama gauduna ising na question duna laikhibdagi chathokpa yadana laikhibra singbu saphagadaba mafamda puthokna ba khanakre camp sing na thamgadariba adu covid protocol ngakba semester na paktak pibaga loinana mask sanitizer drinking water amadi medicine singsu barangkai na phanganaba thaurang tau haina mari leinaba authority sing da khangan ke October 35 dagi hangdokani toromba state college sing October 10 dagi hangdok lagani Kottayam sung Idukki district sing da landslide thoke Kottayam da miyoi kun thiba khangre hairi weather fatabna maram oiduna Kottayam da mi kanbagi thabak chathaba ngamdri hairi May thada ISIS gi bomb attack ta classmate mayam ama sikhrabasu Afghan teenager
अनेनाना लाइक मखा तमथनब अकन वारेप लौख्रे तालिबान नुपी सिंगी सेकेंडरी स्कूल अयाम थिंजिन खिबदगी सही 3 सुरबी अनिनाना ममानबी सिंह फमिनदुना लाइक तमिननिंबगी अपांबा लरिब अदु फंगबा ngamdre हायदुना AFP दा पौनमखि तालिबान लीडर अमना UN चिल्ड्रंस बॉडी दा हाइकिबदा नुपी मसा सिंह सेकेंडरी स्कूल दा सदनबगी मतंग दा तुंगदा लाउथोकिगनी कैपिटल काबुल यावना मियोय मिलियन कुंथ्रागा मापनलोम लाइक तंबा फंगद लैरे हाइरे प्राइमरी स्कूल सिंगदी अमुक हन्ना हांगदोखरे नुपी सिंगसु फिरोल अमदी मूवमेंट सिंगदा अथिमगा थमलगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिंगदा सत्पा याहनखरे हाइरे हौजिक अरोइबदा मरोइ पाउ अमु पिजरी माउंट हेरियट को माउंट मणिपुर हाइन मिथोन किबदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदे होम मिनिस्टर अमित शाह गिन फमदा थागतपा अमदे नुवाइ फोंदोखरे हौजिक असि मी खुदिमक पुनसिनबा मी खुदिमक नुक्सिनबा हाइबेगी पॉलिटिक्स की मतमनि हाइना कक्सिंग केंद्र के MLA M रामेश्वर हाइख्रे नेप के एडिशनल SP ओरंबा Brinda Thonawjam Lakadriba 2022 की Assembly Election दा मेरेब ओरगनी हाइना लाउथोक्रे लोनेना केरला की इडुक्की अमसुंग कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट सिंगदा नोंकन सुबदगी मियोय 35 सिरे ngasiगदी इमेज पादम संदोक सभा मतंग से रोजिरे म्याम अमुक हना खुरुमजनी